Ne gre mi. Nekaj rabim, neko senzacijo, nekaj mora početi, nekaj bolj udariti, ali kaj z njim, ne. Ne gre mi. Neki spektakl rabim, neko senzacijo, kaj z njim, nekaj rabim, nekaj. Prej sem imel 50 obiskov dnevno, zdaj imam 30, vedno manjih, ja. Nekaj se mora zgoditi, slika mora pasti, neki NLP moram posnet. Nekaj rabim, akcijo, neko akcijo. Pa kaj me gledaš? Kaj me gledaš? Dobro, vidiš, to je bil zdaj spet en neuspel poskus, brez veze. Vse, kar naredi, ni dovolj spektakularno, nekaj manj. To bom probal, pa čekaj. Evo. Leto. Sem not? Kaj si nor? To pa je nekaj, Se ne vem, kaj bi nekaj. Vem, kaj naredil. Skočil bom z balkona. Evo, skočil bom z balkona. Ubil se bom pred vami, evo, to je to. Zdaj gremo. V tem trenutku. Gremo. Skočil bom, ne. Skočil bom z balkona, na glavo, pa bom vse posnemal, vse. Upam, da v tebe, Gremo, evo. Skočil bom z balkona na glavo. Evo, res, vseeno mi je. Priča boste prvi smrti v živo. Dobro, sami ste hoteli, pisali ste neke teme, neka politika, neki šport, da ga ni zanimalo, dobro, evo, to je to zdaj. To. Evo. 3, 4, Aaa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 aKaj je sabo, ej? Daj nam me snimaj, no! Jaz spet ne boš še pokvaril, cel zgodbo boš že nič, ej! Daj, no, nam me zabava, daj!